ituko 125 kiri kithurano kinene na ibwaga ikwithwa wena atwe agenda ne nteto chiawero thaithato oni mbetagwa Eston Gitonga na ndikijaya tukothuranite kamiti ya kurungamira mantu jamira gutirimana na Rais Uhuru. Akenya kwirwo batige guchocherwa ni a siasa. Gavana Samuel Ragwa kwambiria siasa ciawe kaunti ya Tharaka Nithi. Babu na Mwamba kwera atongeria ba byama batigane na IEBC. Olimpita kwa Eston Gitonga monaniria okwo mathithio ikezia kagendo na nde tukiambiria ni ati mutongeria Ontheguru Uhuru Kenyatta nareketie kuga bilioni 1 na milioni 200 inenkerwo cia kutetheria na kuwitithia na mbere bango eria ereketie gwikwa ikamite eria yathurirwe gutegera kimera kemera muthenya John Arua kamite je eria itongetwo i Geoffrey Nchoro Ntomwenda nenenkania ripoti yao na kimathabu ja mwaka jo cha thirikari Mirani ongerwe bilioni 1 na Dennis Mugendi na nteto eje. Ni nteto cia Narua ciegie mira na aria Rais Uhuru Kenyatta asemanitie na atongeria ba Meru amwe na kamiti ya tax force ya mira iria yathithitwe gucurikia thina cia kimera giki na bamunenkira maendekithiria kana wenda recommendations na gichonko ureba kwenda bilioni ya mira iria yaejanitwe ni thirikari kiri kimera giki itumirwa na nyumene Raisi etikiria banenkirwe bilioni iji na njira ya mpui kenda batungatira nteto ciegie mira. Wai sasa kupokea kirasmi ripoti ya task force ambayo tulikuwa tumeunda ya kuangalia mambo ya miraa na uzaji wa miraa pia na ukuzaji wa miraa pamoja pia na njia ambazo huo mmea unaweza kutumiwa hata kwa kazi zingine. Na kirija mweja maendekithiria ya kamiti ya tax force kiri Rais Uhuru Kenyatta ni ati bakathithia masako ja miraa loni cie janwe kiri arimi na biashara ba miraa utwiria buthithwe kiri kambuni bwegie miraa batungatire gitumi miraa ingwa uthunguni na maendekithiria jangi ja maingi kupitia Wizara ya Kilimo na pia wizara zingine yale ambaye yanaweza kutekelezwa kwa haraka yatekelezwe. Ile pesa ambaye tulikuwa tumetenga ya kusimamia huu mmea karibu shilingi bilioni 1 tumekubaliana ya kwamba leo hii hiyo pesa itatolewa kwa Wizara ya Kilimo ipatiwe sasa task force na ndio waweze kutekeleza yale ambaye wame recommend kwa ripoti yao. Nabo arimi na biashara ba miraa ni baitire maoni mwanya mwanya je nteto iji. Presidenti ukethea kunekana bilioni ke komitire tadwa tax force naombe kwithira ifuatilia boya ate wa kunekanira utheri no nturo kumia imwana inchi urongero mira na bara batarba utaroba nekirwa bilioni urani antu bakai kwa hivyo antu bara bakai bara bilioni ra undi ona kaba eta kuifindisha neo batomba kwithira betethia muremi okawainda urombete kwithira thai akiathirika baba ndo naba to campaign ya zo zeba oni to no ko tabara ndo ba ma to ba gyo meke ma batote na batote ba bude meshe manyo to banga kamete no ndo mutongo ndo tamya kutangote na kamete ro tanya nyombi nyongwe botore mbeji to anengro bilioni mo to anto kamera ibo to atete kanjere kaliyo nao mbeji bilioni mo to yana ndene wandi to me wandi na shena mira to me gida nyo to gambe nodi ko nengro ambia ngiri mana tato kusimamia viana kana kusimamia ndo mira to menye gambe centro to
kwa kiwango fulani tumanya kongo na tukona kwa kiwango fulani lakini tibia tora geske make media tutetige ku batu nika badia beto kwa asia beto la bogwavia baba kana kerombi bachiwate bareta jingo ina jio kana kampeni na jio na mwananchi uthebia atathukana jio ni maendekithiria na maoni ya arimi na biashara ba miraa je nteto cia kamiti ya tax force ya miraa kunenkirwa bilioni 1 narua ni thirikari ni atia nagwe umba ikwendekithiria Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Na gavana kaunti Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa na mbetia kampeni sikone bio bunge kaunti neu ya Tharaka Nithi akiuria anto bagwatania nawe kire kuthurwa kwawe itari akairi na Ragwa alitete miarioje magutuni giciko kia bunge kia Mara akiuga agachwa gete kia gavana agitigitie kia makena Kenya. Samuel Gaishima ena nteto eje. Kiri kiragi kuonekana hata kwambiria chiacha chiake gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa na tumiritie nditigano enene na arwiriri barabangi bagitikia ugavana ndeni ya kaunti no kana ukete kwamba kuthiana na ambiriria kinkaro kwa hukuma munde turetwa kuona na gambamba tumbamba Ragwa na uritia kariba gichigo kia bunge kia Maraba mugwate mbaru batikage mutongoria no mwa kuthurwa wa kiwango gia kaunti nyuma ya ithurano binene. Ragwa aritie ndeto inu kia thoni ya kunenkanira kithii kiri ekuruba gikundi kia iga kiramba ndeni ya gichigo giki kia Mara. Lakini yote kira Mara tibete na gitiga kaunti na iteja kaunti bote kaino na iteitano iteja kaunti na ijegana tutlewaga gitiga MCA ya kaunti nundu no mwanga everyone dige na MCA tutlewaga ya MP ya kaunti nundu no mwanga o constituency na MP lakini gitiga konye senator gitiga konye deputy governor gitiga konye women rep gitiga konye speaker na gitiga konye governor ile je iteje takoja kaunti ewa ewa tarabu na jegana Tharaka inaitaji? Chuka inaitaji? Kiri kirai kuonekana hata mubango wake wa chiacha minister wa barabara Basirio Gitonga na wetemeario no ya gavana Mbaru akiuga gati antu ba Mara batibatiri kwenerwa barekeria gavana wago bakira gwati bakathurira speaker nunto speaker athuragwa ibunge ya county na kwogu gutire umate akathurwa kuma Mara ni gavana wenke tebu kawe kingio kumara o mtoto karuga gitikia senator gikarumako kero wate matanka ni mpeta wate ya kero wakindiki gitikia deputy governor gikarumako akoyo mwekaroko gitikia women representative liwe liwalo gikarumako nikego chuto kwa tu mara ya kaunti na kutekabra kia mjumbe nuntu mjumbe one kawaida tebu kia mara nikeko chiacha ino cha kuganania matora ichi kuonekana ta muwe uraragwa agatumira kenda choka gitini kia ugavana kagita gatwiri. Samuel Gaishima, Weru TV, Tharaka Nithi. Na ake bori tubatige guchocherwo ni siasa muno gakitene gaka twetete ke ithurano binene miaro riti munene ukaria Entertainment South Joseph Ntomiritia kiuria siasa batigere iba kunja there na ngwataniro ke michemanio ya wagi siasa. Edwin Gitonga ena nteto eje. Kiara nandi kibanda tonteres yankobu murungamerio Imenti South Sub County Joseph Miritino aretia siasa bonde bedre bagito meria dere kireantu. Ariuga siasa babatera ne kuringa siasa siena ukiri na bate korumana. Na bedre bakira dinga tibaba kedro bakiroa. Netete nambere kugate siasa ichencheti agita nerere. Nantu batere kumanyera kumane na baraba gwita mearia rumena. Norite kinya siasa batige kuda bakirigere kuda kona weti nambere. Kukurukira ndona thirikari ririo ere nene na sia county. Ariuga siasa bedre bakiringira ndebe na baraba kedro bakithithia. Na tego kurukira kuthukiria bangiri etwa muno kirankienda kuromba ni wanasiasa wa kuromba kura marombe kura na njira ina there batia siasa itina siasa cia kuthukania kana cia kurumana bari ya agenda radio so tutekwenda antu wa kila siasa mantu na yakonia maendeleo
mtu ukiromba kura bakuromba kura tafadhali ira tukathiona indo akashifu ya thithitwe itino riti kinyante betha bakigwatanira na tongeria kenda betha bagithethere kire kureta witi na mbere bande gorona kinya kaunti ya Meru akiuga na ije ante ba Meru ni aritingo gina na gwetikia bagwatanira uketha kwina witi na mbere bunene na teterete kinya thirikari ya kaunti ya Meru akiuga ati ngoge itomba kuthwa igitore mwe cionthe inde kwina mutaratara jura juthingata gwa akiuga ati thirikari unitete ngoge ura kumbika okaire no riti ya Meru baketha bakiairo ni siasa kenda bamena na mono igitenere na kiromba mono Southimenti mbeje na antubendete peace na antubendete thiri na antubendete witi na mbere itoshirikiana njira yagirite na ikuboshokana katho mono kumandiko ya Southimenti mbona tebora antubata atubena gitumi ngugi utire kora dikenda na Meru county na tukwemwe kuna mpangilio mingi ire bangi nikendo oiria ithe kinyirwa na madiro ya gitabwega so antubeto tumetine thiri tukarani bwega ningwetike tweto mwathani atutete Meru yetu county gitabwega ngiripotera Wero TV mbitago Edwin Gitonga. Na seneta kaunti ya Meru Kiraito Murungi na ugite ministry ya urimi igatetheria nene gutigira arimi ba mira bakuguneka na kimera kia mira. Kiraito aritete miario yu muthenya John Arua ayo obisi-ini yawe akiuga mbeca ya thirikari iritete cia kimera kia mira igakinyira arimi ba mira na achokete auga mbeca iria ciothuranirwe nte cia mairi itatu ichekibwega na itatumirwa bwe. Nyuma ya nene ba Meru gwitwa ntuku enarua ni rais kwarira mantu ja mbeca cia mira na ndigoro bwa ntuku enarua ibamwira gwika mantu werune batongeretu seneta Meru no Kiraito Murungi ibugite mbeca thirikari nenganite cia mira utino ikona njira ya kurukira kira bunge kana tongere bubange itekinyirite arimi ba mira Teola Narua augire treasury minister Rotich alite bilioni 1 na ngirima naire 1.2 billion anenkere ministry ya agriculture na anenkere ministry ya agriculture etumere mbeca iu gutetheria implementing agency yani committee ira ya mira iyo mbe kuyuria mantu ya ndikinde report iyi kou tumuyubyo karingithia mbeca iu mbeca ni thirikari ministry ya agriculture na committee gatumira gukiria urimi na biashara ya mira gukurukira nteto ira Wero TV ya murekira Kevin Thiga uruitho ya nchobi na intobi bingi gukurukira mira lakini ura watiba rugo ikeps kende intobi yomba kuthoro bekinya thokone Kiraito nande no kali ajaza kuga thina yu Kevin eno ni thina antu ba bingi muno entrepreneurs bomba kuthwa baina chu rutel kora wa keps ne bakagena waswas turajimba ba Meru tukamutetheria kumbikana mankoni certificate iwe kwendekana ruterwa keps na uni mwere tenda twekanga wano Meru kinya mbeca nkarita cia kumutetheria ni gwita seed capital nikenda omba kurithia a small industry ya kulitaga juice na wine na tea na chai nara Meru Nkoroki anene baba bamwirite ngavana Meru no Peter Munya atike kwethe no riri tuira no bombe cirugite agaita ciotetera mira. I wanted to go on record ati county government itaretere mbeca ira twikira county nera ya cooperative bank maua na ni ba plunge 2 million so mbeca ira ciatonyera county neu ni 7.6 million 5 million from His Excellency the Deputy President 2.6 ira ciachangiro kianine plunge ya county government ya thirikari ya Munya itakinya county neu de secretary wa county eu Mheshimiwa Ntoro akisignature ka account yu na no to vouch that mbeca itatonya kuo itukwenda kinyabo ba explain na millionaire millionaire bauire inasietere na itwe kire constitution onde tira thitha shwa na ria park ya PSC kamete ya mbunge ya to ya Meru ya onde ta mauku ni bone 2 million kero cianenkanirwe thirikari Munya ni yuwe na milioni ire cietere mubunge tigania ici no mpura abore no enonanite kuwirwo kwawe inteto ije Uhuru Kenyatta thithitie ntuku na Arua kamoja unakunywa ukikunywa yale mastimu yanapanda mara moja na jiona KCC ndio hiyo ni yako na mambo ni sawa. Kwa mimi nashukuru serikali ya Uhuru kwa hiyo kazi wamefanyia wa Meru. Mkiwa watu watatu mnakula miraa na nyote mko na sigara mnavuta mmoja anavuta sigara na mlikuwa mmegombana yule mwingine amjaye kusikizana na yeye wakati unavuta sigara
hiyo miraa inakuunganisha na yule mwingine, kwa sababu unasikia sigara namna hii, unasikia amesika kidogo, amevuta, akia kujua ya kwamba amevuta ile sigara ya enemy. Kwa hivyo miraa ni ya maana sana, inaunganisha watu. Nkiripotera Oro TV kwa Moshimunozo Nairobi, Beta Boniface Mongera. Tokorogo kadiri mbore nyani kethonko na KCC dekwa tuchogete kagita ate kuraja.